ma pecha chen. Yes. To Jaluo ma Kenya obedo wuto minwa ma ot. Manyuthen Jaluo ma Kenya gi DhoPadhola otadi. Otachiel. RockCity Radio, Yoga. Oh yes, Pirabungan Gaboro, Tony Angwen, RockCity Radio, Yoga. Ngatawinja woko Kenyo, koleme program got matek, guchengo cheng, aka wamitunu wabed kunyu wanyamwe, ang matimere pin gidongo mere, ger ma pin munyu bed kunyu wuotho giwan, wabed kunyu waneno nike, wakibdong chieni, akunyo ongo ngatawe wachien kada chelama. Natawinjane wajolin, program man, Pirabungan Gaboro, Tony Angwen, RockCity Radio, aka mekole, lokoro got, meno matind meno matororo ka, aka lokoro meno mwabedu kunyo wanyamo, wach mamakeregi, dongo, maipin, nger mapin chalo, nger munyo, gino jema pamatimere, wamini yang, kamu pokere kamatie je, wamini yang, akibedu kunyi chungo michwin, ibedu dhano muchwin, akibedu dhano ma bedu girieko, akarieko ma malos wa tek, ekisgi mitimo wako Kenyo. Amitu wachuringa ta winjan konon mine mei koyo maka, wanigi window, aka obedu jaduong Okongo Michael Chok. Jutua ma winjani me Okongo Choki, ja tel me macheno yero. Jaduong Okongo Michael Chok, obedu district councillor, meno Mamuelo sub-county, akago bende, obedu jaduong, matimu teach mafonji, akago fonjo, gimachango timere chon, kosa waluongo ni history, meno isomero meno Mama Kevina Comprehensive SS, meno itindi meno matororoka, watie kanyachiel, gi ominwan, meno mawuoki wi loka makocha, aka radio me lebedu kunyo riwa kanyachiel. So, ria meno, jaduong kogot, Peter Okoth, ajolin. Erokamano, afuoyo tutual, afuoyo swa jaduong chieng. Nyinga kogot Peter Okoth, Luo Ambassador Eastern Central Africa. Bedo Jaluo ma Kenya, to atundo e piny mar Uganda, atundo e piny mar DhoPadhola, mar timo research mar Jaluo ma East and Central Africa. Sebedo kawuotho sani oro adek, machiegni ang'wen, kamanyo Jaluo pinje mag Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Congo, South Sudan. Mbele abiro kadho, abiro wuotho piny mar Central African Republic gi Chad, mar manyo Jaluo e pinjego. Erokamano apoyo. Apoyo swa. Kogot, iwacho ni imito menyo Jaluo kama jutie je Central African Republic, itieko kadhi Northern Uganda, amite niang nike ma irango imito timo tich me, irango imito menyo Jaluo kama jutie je. Abiro wuoyo gi dholuo. Ongwe wach. Kiniang, jaduong Ochieng biro loko elep gi DhoPadhola. Ale loko gi DhoPadhola. Taparo ni giniang winjo maber. Ang'o momiyo atimo research mar Jaluo. Gi dho Kiswahili iwacho ni mwacha mila ni mtumwa. Dhano moweyo timbegi mokia kumoae ibedo kaka slave gi dho Kizungu. Wacho gi DhoPadhola ng'ato weyo timpajo. Timpajo wacho ni timbegi, wacho ni timpajo. Yes. Ng'ama weyo timbegi kata timpajo en ng'ama slave. Wilokere jumsemel. Koro nyaka sani history marwa en nondik gi Europeans, wazungu. To omiyo jok modhi sikul e piny mar Kenya okong'eyo adier mar Jaluo gi kuma nitie. Chakruok, in the beginning, gi knowledge mowuok e sikul, wang'e ni Jaluo ni Kenya kende. Wang'eyo historia mar Uganda pakwach, lakini ena kamano wakalo to pass. Koro kanyo monomiya chako timo research. Koro gisani adwaro na timo research mar Jaluo mondo Jaluo kamoro amora mantie ong'e kuonde ma owetene nitie, brothers gi nitie te Eastern Central Africa. Ka watiko kanyo, koro wabro dwaro ne watimo gik machalo kaka documentaries makora chako timo sani. Nekech
oro 100 kochakore kowuok gi sani igni 100 kowuok sani nyikwawa bro penjore to joluo ne gin joma nade nekich sani wan gi gik machalo school mamiyo ocheng' japuonj jatelimbi japuonj education miyo gima chalo culture erosion biro koro nyakwari samoro biro bedo ni ok nyalo wacho DhoPadhola openyo DhoPadhola en dhok mane koro documentary chalo kaka book mindiko lakini indike gi video koro instead of rito mondo wazungu otim gigi nyaka koro watim gi wan owuon we have to do them ourselves koro mane madwaro na timo sani mondo amako maka oro 100 kowuok gi kawuono ji nyalo neno ni magi e joluo ma historia wa ma kuonde ma wantie ma dhok wacho ma chiemo mwachamo ma wer mwamielo magi thumbe wa gi kama ka kwarwakore wafoyoswa jaduong' kugot medo ridhoro aswani ke oro 100 yuwie ile bedu kunyi penjo nyithindo perin nyikwayi wan jule bedu kunyi jupenjo nike wan juluo wawuok kune wan juluo wabedo ng'a aka wabedo jukune ami usame mineme gotemo swaneno nike o oro gik pie manyien kosa chuma pa wazungu manyien chako neno ni o ketho koso mako chalpa juluoje kama tiye o bedo kunyo ketho i internet munyo dikin kade nede nyikwayi wajubino adieri juniang ilutho ni juluo jobedo jome ria menu jaduong' honorable Okong'o ini bedo gimwaluong gidhora game nike historian joluo jobedo jokune wachak gi Kenya Mr. Sheng bwana moderator yes. Kama washaki yenu Jaluo o ai Southern Sudan okay currently waluongo ni South Sudan yes akido penjo wijo je penji me ang'o ma in paka in ko wachi ni jaluo ang'o manyutho ni ng'ato jaluo mako what defines a Luo person today? Is it the color? Is it the food? Tell us something. Ang'o manyutho ni jaluo inyalo wacho ran jaluo chamo chiemo me jaluo timo ang'o manyutho ni jalo bedo jaluo Mr. Sheng gi DhoPadhola mawinja yes ing'eyo paran paka jafonji masitori yes jaluo tiegi gik piny kweth manyutho ni go jaluo kuto mara pena jaluri pong'eyo gigi ma jamzungu luongo ni language yes dhok maluo kinwang'o jaluo ma Kenya either manyuol po winy either manyuol po molo kosa manyuol po jok di dhok pa jowinjere yes kinwang'o jaluo ma Uganda either manyuol pa dhola either manyuol pa luri either manyuol pa acholi jono jogina jowinjere manyutho ni gima define nga jaluo universally obedo ginang'o dhok ma jamzungu luongo ni language yes marario jaluo by nature by that time ido jutie kodi tendency mabedo polygamous junyuomo mon kweth to ami yakeli ni history ma wacho ni tie DhoPadhola ma idi luongo ni olam ido jamor yes to paka jaluo mito nyuomo mon kweth olam to bedo gi mon kweth to moni jochako lamrock ami odak rock pa mon nyeke meku wuok pama wuok chon minyo jochako lamrock oti pa jumumor ma jungunya to jochako wuothi soni kirmikia okay inyo pama tie juramo meno ot mumori wuok panga wuok pulam nyuminyo jutundo Kenya tie history ma wacho ni the first lady mugeto ot minyo kidho pachwore kamu porie to go geto ot iluongo ni Mikai Mikia that is Mikia now Mikia no kwale wuok ka nyuoli publam mumor kasha minyo juchako lam to bino Mikia paka jumor ti wan menjura mor minyo jutundo Kenya dhako no pako wechwore to uchako ginang'o geto pecho perwani menyo Mikai meno dhako marapena mugeto ot kama go ginang'o onyuomerie mena Mikia wow maradik jaluo betie tia ido gi kwer pere makucho inyanyale be yeyo ne dieri me kwere dieri jaluo tie grishos ka nyatho tegno
ichwoko nyinge mofu nyathi kotegno nyathi kucho tegno tie oro mago lokari mutegno ichambaga gweno pere dinge manendo chwogne nyinge amila miyogo shamgne mbaka kagogno utegno marario ka Jaluo nyuol tichwoko nyingi choki koso winy kerumola mamito nyathi to nyathi no chako ywak tinwango gwenda rio tiwani me choki momolo kibol wi ot dichiel gweno ma nyingi nyathi no kimit la porpi meno rituals watie rituals maradek Jaluo ko tho chowere ichambaga mawani Jaluo mubedo piny ka uchotimo tich pere ami wachokre ginango chambaga marangwen Jaluo kinena go baikala iripo ngeni me Jaluo yes height wateka wajede kuchengo mina but almost of the same height unless tata perino kwale woko DhoPadhola wani kwale woko menu iripo ngeni Jaluo then i language maker keli kinwango gima DhoPadhola luo ni juogi Jaluo ma Kenya be luo ngari ni juok kinwango gima DhoPadhola luo ni jatel Jaluo ma Kenya be luo ngari ginango jatel so me wutu minwa dudi jobe Jaluo luo ngani dudi kinwango were chango waluongo ni Nyasaye kirpa ma jumulo kele nyoju wondo wan ni Nyasaye meno were pajo DhoPadhola ropirbe kiriki neno kama timire chwech panyathi imon ilungi Nyasaye manyutheni meno chwech were mo waluongo ni Nyasaye ochwech amiyo watie gig piny kweth maki neno kuonga ni nyala ngine Jaluo aka Jaluo by nature riaka swa RockCity Radio, Yoga. How do we prepare ourselves to modernization? Pama mineno me Jaluo watie kung'eyo ni watie to piny dongo swa tek kisomatie jamuzungu obino okelo colonialism onyuo wan owe wan culture mawan were mawan waweyo pamunyu waluo were pa muzungu onyo watieko luo were pa muzungu wasoma waruko nanga pa muzungu wanyiewere waoro pesa pa muzungu penji tieka. How do we prepare ourselves for modernization? I'll start with you, Kogot. What is your perspective? You're a traveler. At least I know that you're a traveler. 23 countries. Yeah, 23 countries. You've gone to away past African continent. I've been to Europe, Asia, and Africa. Yes. Now you've seen things. What message can you pass out to a Luo person? Jaluo matie woko Kenyo. Nyathi nyach, you call it woi. Nyathi manyako matie woko Kenyo musoma junyuol mapama juwinjo wan. What me to timu gimilo ni mindset change, preparing ourselves to modernity. Jijukile bedu kunyo jukadhi dwe wamere fodwa kidho goyo ngwen magere wari pere yikere rupiri otherwise ile nuoyo woko wajuje wabe wari pere yiko nyithindo ju ididwe kine piny idodwe. Sonyo, take us through that. What is your mind in modernization? Paro perinango Jaluo same meme watie kungeni watie. But that's not enough. How do we prepare ourselves to modernization? Afoyo, ero kamano. Mokunga, I would like to remind people of my own name. Yes. Nyinga Kogot Peter Okoth, Luo Ambassador, Eastern Central Africa. Yes. And Adwaro bed Ambassador Maber, Ambassador Mawacha Dier. Yes. Adieri eni ng'eyo tim mar Joluo, ng'eyo kuma Joluo nitie, wacho ni ana hero amaro bedo Jaluo is not enough. Yes. Idho Kizungu, English, wacho ni only a fool does not change his mind. Yes. Koro kibedo ng'amofuo emokilok pachi. Kochopo sani wan gi modernization, modernity. Modernity nitie e yor sikul, nitie e yor rwakruok, nitiere e yor gimwaneno kaka waparo, pesa, gigo te. Koro mokwongo adwa wuoyo gi Ominan Okongo. No wacho ni
kaber joluo ma Kenya, ma Uganda, ma Tanzania, ma Ethiopia, Congo, South Sudan. Oriwre watim piny achiel. Yes. Adwa nyiso mina ni mae ok nyalre. It's impossible. Yes. To konyalore nyaka wachwer remo. Oro higa mokalo last year when I was interviewing DhoPadhola and you were there. Yes. Apenjo DhoPadhola bende iparo ni joluo nyalo riwore. Yes. To DhoPadhola nowacho gi dho English ni it is possible. Yes. But we have to do it in a manner that does not raise suspicion. Yes. And that was an awakening moment for me. Maneno kawanga oyawre maparo ni DhoPadhola riek. Yes. Swa. Kabisa. Yes. DhoPadhola bedo dhano ma riek mang'eny. Yes. Na neno ni riwruok ok nyalre nekech ndalo time of drawing the boundaries are gone. Yes. We cannot redraw them. To kawatemo kendo keto kiewo boundary gi sani. Yes. Wadhi bedo ni wanyaka wadhaw gi onge, no government will allow this to happen freely. Yes. Nyaka wadhaw gi government ma Uganda, nyaka wadhaw gi government ma Kenya, nyaka wadhaw gi government ma Tanzania, nyaka wadhaw gi government ma Ethiopia, nyaka wadhaw gi government ma Congo, nyaka wadhaw gi government ma South Sudan. Yes. Government auchiel. Wanyalo loyo. Wakinyale. To kata ka waloyo, half of our population will be down. Yes. Is this what we want? No. Koro nyalo wacho ni riwruok, political unity is a no-go zone. Yes. We go for economic unity. Manabru uembele. We will discuss that forward. Yes. So, moving forward, how do we face modernity? Yes. Ne atimo interview gi Dr. Okaka Opio, Yes. Dr. Deputy Vice Chancellor, Lira University. Yes. Kenda chaka timo interview gi Dr. Ikudu, former Professor Makerere. Yes. And Dr. Ikudu told me, Wachoni, the culture might not survive. Yes. And Anyalo Yekode partially might agree with him. Yes. Dr. Okaka Opio, DP Vice Chancellor, Lira University, owacho ni sani nyaka wati gi gimilong ni globalization. Yes. Globalization en riwo terms ariyo mag English. Globalization and localization. Yes. Wabedo local. So we find a way mwariworego gi the whole globe. Yes. Iwinjo? Koro ere kaka Jaluo face modernity. We have to accept that change is moving. Yes. We have to accept saying that I'm a proud Luo, I'm pure Luo, I'm Luo regional. This is not enough. Ng'eyo ni Joluo no wa South Sudan, mochopo Uganda, mochopo Kenya, modi Ethiopia. This is not enough. The future is about money and economic independence. Yes. How do we face this? Nyaka wabed gi miluongo ni self-love. Yes. Self-love, dhichopo why will lead us to what we call communal growth of wealth. Maybe I will explain that later. Yes. But how do we face modernity? Nyaka wayere, we have to accept that we live in a new world, and we have to change our tactics. Chon dhano ne kadhie lweny dhi kod tong. Yes. Sani inyalo dhi lweny kod tong. Mundu pamo yik mopokero. Sani ukalo lweny kata bunde okidhigo. Sani idhi lweny gi bombs, gi drones, laser guided drones. Unyaka wasongo mbele. Yes. Koro, how do we face modernity? Wanyalo riwo culture gi modernity. And that way we move forward. And then I will explain later how communal self-love and communal growth of wealth. RockCity Radio.